Go ya ka Tona Phaahla, go fitlha mo lebakeng le ke batho ba dimilione tse 13 ba šetšego ba entetswe COVID-19 ka botlalo. Mmušo o nepile gore o tla be o šetše o entile diperesente tše 70 tša setšhaba ka Disemere lenyaga. On the 27th of September, we technically exited the third wave, which is really very welcome information. Go le bjale o lemoša batho gore ba se itebale. There are still over 5,000 people in hospital with COVID infection, of whom 885 are in the ICUs and 465 are on ventilators. So this is just a reminder to all of us that indeed this virus is still very strong, it's still there, notwithstanding the lowering of restrictions. O boletše gape gore lenaneo la go enta batho la Vuma mafelelong a beke ya go feta le atlegile. Ka go le lengwe kgoro e hlwele e thakgotše semmušo Digital COVID Vaccination Certificate. Gareng ka tše dingwe certificate se tla nolofaletša batho go tsena dinageng tšeo di nyakago bohlatse jwa gore motho o entilwe. Tona Phaahla o amogetše le sephetho sa United Kingdom sa go tloša Afrika Borwa lenaneong la dinaga tšeo badudi ba tšona ba ileditšego go e etela.